Ira kangine Nteto kwithira tukioatanira nawe mutikiri kenda mbombo kumenyethia manto mwanya buraithirite ekarika Nteto cia Weru thaa ithatu oro Weru ari manto kinya igi siasa anende ni manto nekete kwithira yakialuga ura ntugo kwithira igita na mbere ori nende nyabara bakuruira ite mwanya bari aruri kiumbe kwithirite bakioneka kunyilika ni mawatho yaraithirite nende ya ekairo yana yangia maingi Nteto cietu oro Weru ari nde mbere yaratwikirite urito Nteto cietu atongeria gucemania kurombera nthiguru ya Kenya na kire gari ya siasa tuketha tukimurika rugendo rwa rwirite kiumbe gukinya ndebeni munini wangabana ndeni akaunti ya Meru kwira kawira mwangaza arinde kinya ariene Roma ngabana akauria kiraitu byore bireda rakyura kia naome niro tokeda nende tukuretera gichunchi kia Ithatu na kia mudikero no Romo nyantangurutano cha woda Monene to madhithi ya Weru aletwa Maureen komena ningetwa PHINEAS IMAANA twite tukiotanira mwanka muthia tikaulo nende tukweru ari tuko ya kalono Nteto ciero thaa ithatu ikambiriria thaa icio ciongwa Rais Uhuru Kenyatta munini wake William Ruto na atongeria bange kathomba rukerwa nene ndibethirite bakinya mukawe ne umuchine munene ya Nairobi kiuthurano ne kya maromba yakiwethira yo mwaka na aria nende rwari moroto yo kare kurombera barabonde nende bakwithira bakanenkrwa mathaga yo tungeria na wathani atongeria banende bakiaria omuntu nethirite akichoka kia kana kiura kia kinya Kenya utambia thiri kaitene kane ndika kithurano na kinya nyuma ya kithurano ngwataniro ya maromba janthi uguru mokano Safari Park rokirwa ntukwena arua. This is our prayer this morning. Jaja najo maromba ja 19 jo mwaka kumaja kwambira kuthurano kamiti okaria ya bunge nene jawithire na kuke baraba kugati ugeni bakinyira karokire gateitire igongona ria kugocha kuthaitha ninya kuromba jambiria Because unless the Lord arombi kumanyomba chirombero mwanya ja nthigurune baromba aunjie nabo baunjie ruteto batukira and give them a resolve kiri atongere bonde barabarire nabo kirindo aleshoshi kujurite bigo bya kurekanira na inya kurekithiria nthiguru kagita katute kaithurano gukethira kono boreria ni nyokiriria. Only God has the key to transition. That is why when Moses realized the time for transition had come, he went to God to seek direction. I pray against the evil spirit of corruption during voting. I pray against the spirit of fraud and deceit. I pray that the electoral justice shall prevail and the best candidates will be the ones that will carry the day. But those who will steal the elections, Father, you will smoke them out. Na bakionani oromwe munio Rais William Ruto na banguranire mutaratara na kumugato geni mathakarua oro kali kwa Antonio Rondinga no reri torero tukali mubangone jokwaliria kirinde. We pray especially for us leaders, even as we compete with ideas, not insults. That we lessen the tension in the nation by the way we treat one another. None of us is perfect. We pray for God's grace and strength so that we can be able to lead the nation to value-driven campaigns, value-driven leadership. Munini wa Rais William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta barabonekane bekethania mugaro na byatho biri bikurukite aja nthigurune arabata kethania na ndi ntukwena kinindo alia shobo ndibonekane bakerero rio kurekanira na nyankuruki gucokaniro chore bwao burabunya kanite kwa ntuku kathomba. We have fallen short of expectations of my boss
His Excellency the President, my good friend, I ask for your forgiveness. I know also in this journey, many people have hurt me. But on this prayer breakfast, I forgive everybody. I forgive everybody. We will end up much more united and stronger after this election than ever before. And to wish each and every person who is vying the best of luck, knowing that there will only be one winner, as we have been told. And our prayer is that we shall accept and be able to move forward and live to fight another day. Likewise, let me say that with the grace of God, I do hope the prayers of Mheshimiwa William Ruto come true. I'm really looking forward for a lot of peace and enjoyment in the years to come. So with God's grace, tutakuwa tunaonana huko mbele. Bwagwetera na kona ni athiro maromba jaja ntukwenarua jakethiro jereto kiriria na kurekanira kana njuno integrisha lipstick ara migongi na mithiari ikethiro ikikanwa bekinyangana nke reporter Nteto TV kumaja kingina kifuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta gwikira kirore watho bwa byama bya gisiasa na aria nende botumiro inkiama ya menkana ithurano no IBC engia mawatho ya nende ari meswande no yakoneka kunyelia arweri kiombe kuma giti kyo Rais mwanka KMCA kiume kinende barabara chwaga giti kyo Rais nende baradirite bakena mabu kana barabedirite bageti kirakwa ne komite ya menkana na ithurano na nionto nende budirite bukioneka kuringithia baingi barabara kuruira itebi pareanto kana barearwiri kiumbe tariki 12 mweri jujite nire muthia jwarwirite kiumbe gwikia maratasi jao jairode na ibandi bia gwatimbaru bao kirinkia mechiathite ya ithurano na mianka ya IBC nyuma ya bau rais kurikia kuri muthenya jwa igoro. Watu wangu mumesema nini? Wangapi wanasema independent? Arwirite kiumbe ba mwana bo bainge babo ne bonanitie kurega kunganirwa kwao ne jamwe jamawatho jaria abekerine IEBC bakiuga jamwe no jare megukinyereka nyekethwa ne mwake tuge iseneta wetetwe ngirigere ende waikia ngirie mwa 999 wa gomwe already uka disqualified on to the duration kinyo wirkwa nyau meri ba wiri gutunenkara maratati ja orire tweta kujukia rwano weto nenkara rwano kagitaniria kwa IBC ukanenkara kiratasi kiria ugeta nandi guchwa nini chia watho ja ijatomete bamwe ba arwiri kiumbe ba bakaga kanyaga gukinya mwankande bene nyuma ya marito jao kuregerwa ne IEBC nionto bwa kwa gairore bia akungana muntu ura wikiamene wote muntu mwireje na signature arere nankarwa representatives ba kiama ki na ikibande aki kunenganwa so nyoka ya kwetha representative wa kiama baraba kuibo mu support kinyawa abwiri gweto chwa member ba kiama na akeja na ibande byao kinyabo nikenda the end of the day manto jethro jefe kulingana na mawatho ja ithurano na mianka murwiri wa gite kia urais no mwanka aiki irore bite kunyira ngiri 48 biria ni irore ngiri ijiri o county akire county ite kunyira 24 anchi tunayo ipenda nabo bare bakurere ite bia ongavana na seneta nabo okuringana na mawatho no mwanka banenkanire irore 500 na ngiri dere muthingatanio ore nabo arwirite kiumbe bagitekia ubunge na mubunge wa ekoro bakorua agwikirore ngiri nabo obaria bakorwera MCA baikirore 500 kulingana na nkiama chiathite ya ithurano na mianka ya IEBC no mwanka arwiriba baingia mawatho ja kenda betekirua kurwira itibiria abakoromba no kulingana nabo ni ate watho bo ni boko bainyeria bokatha nkiripotera Nteto cia Weru TV Tohaa ni mwirigi wacharete
Onde siasa chonga mona kaunti na drakanithi chitete na mbere kurra mutamuni ni wangabana omuthomi njoke engineer Nyamukagwema na tharekirite munene o wena ende na kanjie kine kira kwithira kiwa ngumani bwithirite bukinga thirikari ne njoke gituminende kinyamirandi kathumba irio ya wakwa kwa ikaro BMCA kaunti ne wakiuga nende ntuburemete kwithira bukinga eka Iroro agitekia ngavana kaunti ya Tharaka Nithi ende no akaruthiete na mbere kuimba Ashifondi kauge kana waturamu athongirite rwironi ruru mbuge youth, pesa kwa mfuko, kazi kwa vijana na pesa kwa mfuko kwa vijana. Kaugi urorugamite ta muntu kiumbe na gwatanirite netwa ria gutuika arombite kana chia cha baraba rutirwo bichini nonto bwa ungumania bati bateri gwitigirwa kuromba ite bibikairi bateri kwe wakanya actually bati ko benchela antu bala bonde bayite bala bayimpichi oga impichi wantu baluga utongoria bwaku bate kubwenda bate na conference nabu Kaugi augite itaka watho bwa nthiguru ya Kenya bo atigire kuruta wira nonto aringichia cha barabara iteni na barutwa kana bari na magamba bengerie gwitigirwa kuromba ite bibia karibe terete wogu mtu akabuya abati kwenuka ona abati kuthai kwa Kenya abati kuthai kwa miaka egana nonto eba kejiri abuya na bwija wa system is corrupt gatwetekanirio na judicially corrupt ajo kiembesa yenu ngiri milioni 500 kana bilioni 1 abalomie milioni kana kana maile bamulekeria alungame kakaiye maita 5 akaugalira bwandule ndaile na ndacoka kiongera kaugi arikiritie biama bya nthiguru ya Kenya itaka bikuraga iroto bia chia cha baraba kumira na we ikyo gitumi atuire twari akuromba gitikia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ari muntu kiumbe ndamenye byama byetu nuntu bitena agenda na bitena vision na bitena democracy independence gotweka independent ni the only way out na Nteto nyekya manokiriko Mbarirenge Francis Nyamukagwema uranwe munini wa ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ariuga utumiri buthuku bwa mbeca thirikari ni nubo gutabarikia miaka 10 kuthira na wandu twi mabatini twaciacirira ona na umiogo turute mabati twaka maofisi ma matirakwa. Number 2 county assembly miaka 10 itirini wakaombe itirakwa. Gwema augite mucie wa kathwana no mwe wa micie 59 nthiguru ya Kenya ura wa bateri kunenkerwa mbeca cha kima nthiguru kenda umba gwikuria indi kathwana mwanke munditi gwatite mbeca nontu bwo tumiri buthuku bwa mbeca itwikite finance by World Bank na kathwana area list ni 59 kathwana itira benefits wega sa municipality na mbeca World Bank nundu ba mismanagement na kuna project nyingi muno kinya barabara ya Kenya igakurungu. Engineer Francis Nyamukagwema akirikiria mieri eno na nenkanirite wira ne kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi gukaya gutwika bakamwitigiria atwika ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi we agachogia kurwa na ungumania kiri thirikari ni nubura kumbikana municipality yetu ira in the list ya World Bank ngathi ndombe World Bank betigani gutoroka. I have come to fight corruption utigo kuna wamba ambeze World Bank bantu wa 50 million tunentereni 300 million per annum tona kana tukawa the city like those other cities. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kya Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Munini wa ngavana kaunti ya Meru Titus Ntochiona ithokirite muyumbe wa ekoro kaunti ya Meru kaira mwangaza na kumwira arabati wikinya kirwaria ro ngavana ranende ro bangine nyumba cha Nteto Meru amona university ya Kemo akimwira unione ndi aringichoke bioria na kwira Meru ura kibabudhiria atweka ngavana na kinya kona kanya kuria ngavana kiraitu bioria bionde bieke kigina kya kaunti ya Meru.
ajani keni neke kinoru aranga bana wa Meru Kirito Murongi na munini wa wete Ithatu hamwe na atongiria bangi nkabo bakuthingatane nawe kuguna ikundi bia mbeu mbithi kuma wandi cionthe bimwe bikiamukira bikibiki iti na into bingi bia kubatetheria gucukira kimuturire no wandi ikigunika na ciringi 200,000 ja gukira ikundi biu. Nandite Ithatu ithukirite mubunge wa Ikuruka wira mongazo rio kumeria matagiti kiongavana akiuga naregere gucumiria kiriro riro kuthunja mangavana roro athithikite Jumatatu nthiru akiuga kanya kau ni kwabati gucumiria kuria Kirito Murongi biuria mbiri aturaga ekirite kanywene kawe kiri siasa ciawe. Ngojea wengine wakuje watuambie what programs they have about our youth, about the future of our county. No bonere? Si walipotea? Kazi yao tu ni kuwa kwa selfie kwa TV zao, kuongea mambo ya uongo na utapeli. Patakirire? Tulikuwa tunaongojea wakuje ile maswali wanaulizanga na hiyo porojo wanaongea waombee siku hiyo tuulize maswali. Lakini si walipotea? Ntocio atatigira kwimithikari nturura kinya we ni mupinzani wa Kiraitu kinya nyuma yawe gucumiria kiri uthunji buu. Wale wengine walikuja, mliona hata hakuna future wako naye about our county, si ndio? Si mnaona hata content hakuna? Content na network ilikuwa na nani? Ilikuwa na nani? Tuseme tu kweli ama namna gani? Atongiria baraba kuthingatene na Kiraitu bonania bakiregana na pinzani bae baraba kudwa giti kiongavana muno kawira mwangaza bakiuga batiringithani ntobira Kiraitu akuguna na biombe umbithi na biria kawira ijanaga na umaturene no tenga banonge ke baba kuromba kura omba kompeano nanga na Kiraitu Murungi no tunga bana bau bange pa kompeto nanga na Kiraitu Murungi bakarita ndegoro negoro babu bomba kompea bonda bonda na matresi. Unaweza linganisha bonda bonda na matresi ama blanketi na hebu waewa makobokobo na idhano na aja edha yanto magoro anto beto butionja. Hii maneno ni ya upuzi. Tunataka kiongozi yule atatuweka pamoja ili vijana wasonge mbele. Na leo anto beto batilonka bakiora kia proposals kana ila ta public participation ode muntu omero konte awure na kwenda kugurwa muringeti. Anto omero konte baranda bikibiki baranda mixa baranda into Biblia. Ode muntu awure na kwenda kugurwa mattress. Ode muntu awure na kwenda kugurwa makobo. Ndio unaona sisi tumeletoa hizi vitu hapa. Kiraitu akiariria mbeu iji na ugite waritetera kigina kiongerwe kiri thirikari cia matura na une akarita bilioni 1 ya kubokiria gutigira muyuthi wa Meru na gukara muturire jumwega. The lives of the people of Meru in the next 5 years. So nataka mpatie hiyo nafasi tujaribu kuinua the people of Meru because the development is about people. Are we together? Nipatiwe nafasi to touch the lives of the youth in a significant way. Na ukaberene Kiraitu na thirikari yawe ni gutirimene na nkiama ya CBM iria ni Christian Blind Mission aria bagutongeretwe ni David Ntomarete aria bethire bakiguna kaunti ya Meru na mathagaja mung'ana jwa milioni 240 wamwe na ngari gutigira mukari wa ja Meru na kuona motungata jeiye gutirito murimo jwa metho. That if you can restore your sight, you will still be trained on activities of daily living, you will still be oriented on even through occupational therapy, and you can be able to continue your daily living without really compromising your own condition. Tukahakikisha tukurura sibitare kana center cia kutwithimandwa ametho in all sub-counties. Sub-county cionthe ikethwa ina center cia kutwithimandwa ametho. We have also said we are going to work together with the CBM to empower our PWDs economically. We are also going to empower the PWDs not only financially but also socially. Kuma kinoru gicigo mbunge kia North Imenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare.
Tugwekere nonto bwande tu na kumiro nende no tukiona kanya kakunoka ende njokerete nande tuingie. Mugeni Nteto Bamero Beta Walinda Kiome Gitonga na nini nkurungama ndere munini wa Mythical Nturi kire kithurano kira kijete kia mwaka jojo jwa 2022 ekoro ndaka are ayuthi bonde na antu barabe na mawathe na antu bonde Bamero ninkuburomba na giteo na ntinyiyetie muno ati bombe gotugwata mbaru ikenda tomba kuona kura cha kung'ana kire kithurano giki ekoro are ndaka na ntube na mawathe itukuburomba utugwate mbaru ikenda tomba kureta ugaruruku kire kaunti yetu ya Meru ibwega. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Anko, kwani sikizi ngombe itani sere ukikamua? Saidi Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ngombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Anko leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine bakuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kiri ndethie ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Want to keep your whole family entertained? StarTime's got you. Catch up with popular local drama Kupatana, rich football action on Bundesliga, La Liga, and Man U TV. Adventure for the kids on Toonami, ST Kids and Nickelodeon, as well as nail-biting novellas on Brothers Season 2. Movies, documentaries, latest local and international news updates. For this and more, simply renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on Satellite. StarTime. Vipindi bomba kwa familia nzima. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru niju arthritis, mirimo ya marongo, gwito nindamu, mulimo ja sukari, infection chekiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, madhina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Agwe kanoto lingere thimu gukurukira namba 0714 366 766.
Yetu Sacco ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arano weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri Yetu Cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusacco.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chips zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu Makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Reino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Reino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. No tujagarani atinende MCN no mutungeria woneka kwithirare kweburu na muringe kura idurano bya mwaka yonende eteke MCA kionekete okuchiria rueri tenkabo na kinya wandi egogist titinyuma mwandike twande tont nyari kinywa edilonkanetie na wandi na kwaranya na kari kudikiro gambi bwatungeria baraba gochwa eteke na kinya kuluki kudoja mirandi raidirite ida kona mbere runguru MCA wakaitaka na kene gechunche kebieleke riboti entangurtano chawa dara kiumeketo kudato kimureka wandi egoji East. Giki ni gichunche kia bithatu na kia muthia gia ntangurutano cha ward ya Igoji East aria twikirite ratirine bamwe baruiri bagitigike kia MCA na kuboria gutariria kironda kiria bakuthugane nikio gikununka buru gicigo giki kia Igoji East na kiria gigwitia guchwirwa mithega. What is most important ni economy thai. Anabeto ni baba inge, badhom na batina ngugi. Abatwaringa siasa ya barabara ruji na stima. Abatwekira stima jiankane mwankanja gwaku. Ketho tina mbesa jiakurira stima itegutethia. As it is now, watuko ukiendelea miaka ingi mimbi 10-20 ukitha kwina crisis ya youth na jegoji ni untoka bakarukire ubetha na ndukene bolongamite no utingo ibakurita no kaba kwera mpaki wao mpe 10 na ndiki kindenda mutongeria nikyo ngwenda kuduna sana sana for akitaka gitaga kanene kwethiretwe kwena issue ya ntubegoji na bamitine na kintu kiu ne ko to cost mono ja ntubegoji so issue irere nene goko mono ni disunity no ntanto kenda bomba kurita nguge nebua noije no mwanka bethira bugwatanite but nande weta waringa campaign anto bagutega na aria umite
antu agento kirio komba kubaretera tukariganirwa bado batu tuimete antu amwe bugatega barabara jietu jionde la aigo keja kura mbuga barabara ile passable inigo east they are very few itekinya barabara inya na ni untongo gea mutongeria wo mwega ni gutwira kironda ndawa ni twendete kumenya mibango yao gutigira ni bakwori ironda bibi bururu nkurukia kujukia mbesa uitonya kiri miradi ite umbaku kisonko etagwa cash flow positive itena cash flow positive ni wega tuambirie gwaka factories ketho ni factory ya marigo tukamenya murimi wa marigo agitwa ciringi imwe igeta kiri ses ketho twaketha 10 million kilos dia marigo tukamenya itu agita ciringi imwe that is 10 million Kenya shillings. So ketha kwina factory ya marigo, factory ya avocado, factory ya iria, factory ya nkandamia tugite twa ciringi imwe eventually iu ni mbesa inyingi muno nkurukia iria tunenkagirwa na county. So mbesa itu nenkagirwa na county no mwanka tumenye uria tuka-invest kenda ituretere mbesa inyingi. Nena mimi gukitia platform we antu babeto bego jivetire uratombo basokagia naja bakomba kuda ba sponsor tunatutukuka sana egoji lakini aba balikite skulu nena kuda kuna database ya mtu ndo thomete egoji athi ame because fulani ida certificate ka diploma ka degree nikira tuna database iji kire antu abeto bathomie beta kuraja baketha ukiomba kwa assess database ya antu abeto bathomete nikira mtu ona open na itangugi akuga mtu moyo egoji akamwandika nala kana akomba kumwandikithia ninguta twathithio zo challenge iji ya youth yetu ikanyanyia Ecogist enda mutongoria itikwenda mwana siasa ni iringagwa muno but this time around ecogist enda twethera kwetha tuna mutongoria okutuonera mbere ko warekeria propaganda inyingi ciaringwa utethera wena time ya gutegera manifesto ya mtu nimbi mtu ujo atoreterete nimbi mtu ujo akomba ututhithiria na nini nkuga untu andiko juma mutonga maiga juma mutonga jageta utethia Meru na ale county jangi jageta Thaa ngakisha nitugwikire ecogist andiko barabara jetu jonthe antu bombe kumiria irio biao bite thokone iria ritige kuthuka riremete gwita ndiri na nandi ndikagita getu Weru TV kubarira metha o umwe aitetere ni kinuntu muringi kura wa ecogist abatere gukira rukiri na gwikira tiki kiri marietwa Georgia MCA kiri kithurano kia mwaka jojo ntariki 9 cia mweri June mbere ma orie ni uweja kugitabulari abuthithiritie ate woni kia mbere ntari gitine ende ndajiomire ndagurwa ndiri ya Kaweru ndiri aja yumete goji mwanka muoroga ciumia na uwezo bwakwa ndang'ang'ana nda convince antu betu ba Meru ndiri union baturetera kure goji aja na nitugwikirie goji ethwa ndajiomagio untigitine ri ngerie niki unkio kuboromba antu begoji east bungerie ni kenda at least bona nkaburitira ngugi saidi kire antu bara bonte bari goko baguswagitege ke MCA kote mtunge kwije kumenya issue cia gujinkurukia kwa kundi boromba na gitio gikinena muno tariki 9 ukire rukire togire mutongoria ko mugeragia gutobethera wijore akadi ko mugeragia ndenda bogeria mwari ujo kanana unto ekire antu aba tekambe jite bange tusinana bo batiturana anturene bo maguntukura yeme bi Nairobi kungi na kungi miaka 5 ethira bakeyoswa kura na kinya mbesa ile geturwa ibale mbesa etwa kinya kurene bathurane na akiri ni untu ndo gutumira mbesa ile ngingi campaign ine yaba gakuruka mbesa no ngaba kageria ucokia bali kabe na njira mwanya na ndio nkuromba ntu bego jistire ibale mbesa sana inde kwa kinya gentu kwere kuthurana bakathurana na mbesa ni bathurane na akiri ni ukuga this time nkwira ntu bego jist nibategere utongeria na mtumba gutethia na bategere muntu tayari urutite ngugi kinyate thuri na bone muntu turanagia na boko ina thina na utina thina na bone muntu tabatiganiria kinyango shindo oni ngoshindo nta mego jist ndatigirwe nabo na ironda biakwa twendera ukarania nabo na kwina thina tugatetera ketho tutumba kuthura mtu uria agakara methani na bakiraitu na ambassadors bakuma South Korea baba bangi bakinegotiate into biao bone hatari ketho tutumba kuthura mtu amba gukara methani yeu na negotiate for egoji kutiko twitete egoji tugakara uria turi na tutetetheka bugiswa mutongeria
so ani mtu aomba gukarande methan kimiro tikio kinegotiataga na ambassadors bakuma South Korea na kou konge tikimiro gitutumagira ni gisumku ugategera batukuromba bokura baba ingi ni alongo na baba ingi bajukagia ntubego jisti tanguku uria wona nguku ikiminchirwa mpempe ukona kalita kampeni mtu aliumira akeja na maolongo mama ingi kambire mulingi kula wetu wego jisti ndi murombe na gitio ni bathiurukite no twege tutite ngugi lakini uje nturira umite muroga umite nkumbo umite mitune umite egoji ni wije utenturete na project imwe kana relate ni kireria miaka eje 5 muri ko june nkagirora jwambiririe ni waijala alalirie John kireria ni waije muri ko jwego jistajo kinyite munenke ni ngugendere nayo nuntatambira gwa tata ni watigitaro ndeka budget ira atumiwa 2022 2023 na ndi tayari Ntinyari Kenywa Weru TV ntangurutano cha ward gishigo kia Igoji East. Rogo chagete KMC wandi ni amudara Benson dranira kadia ine kirimpene ni abidha bao kriata unini anakuru akerekana kuira muritingwewe mpesa mbecha baribari kadia iye kirimpene na kuingiro gituone kiaburidi kiana kuru ya burato kumyedio ni Kelvin Kimathi. Benson kathia muthakoro ukinanite KMC mudara na tigiti ya Kenya ne kirimpeni mabisabu kariaba uthunzuria na usunku ni mushini wa Nakuru nyuma ya kwa watu akiringanizwa na wamba bwa mbesa nkulukia ngirimi rongo Ithatu na njire ya mutandao yotuma mbesa yo Safaricom ya yuo mpesa na kuthia tina mbisa isi NTV kathia iburu na rete oshika Weru na nyuma ya kwa watu mabisaba oba ukaria na umwikie mwekwe mwanga kambine polisi eziwa stenji county ni oeu Nakuru na riuka thia ine riri ukinitho kotini ntuku ya Alhamisi kiumia na twitite nyuma ya ukinya kotini muthenyo yoro na rama bisaba usonko ni barombere kanya kanika kuthithia uthunthwiria bwani Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. MCA umukothi mamwenda gataya uro kwenda kinyagiti kia Senator dharakanithi ni rate ya kia mabazi mio county ni ukithira ibo chitikia na murumbi wa giti kia Rais Raila Odinga betire nindi ibo mwenda kia county ni bareke kwithira baino kwa na ukirangotano ya Kenya Kwanza rate ya kiwangotano ya Kenya Kwanza ikithira nindi ibathambakia rukiri ntuko ya kuringa kura ikire mambura makuringirira muthemo tutikiro mano muthuri ntorania gachongo muthenya gwemthe ndakuthi na inkudwani ukakwedwa wikirundu kitaiku kiri ndene ya nturene yetu ya Tharaka iturombe Murungu atweberie kirundu iku ikumba kuthi na betu na njira munemboju mambura marama gwitigitwe ntongore kathumba kinyachia gisiasa penya kwamba inkoromba gitega sere tutharakanithi na gina siasa tindwa siasa todo marabange tukoroma nabo kinyabo na ruaya mwakabo kathimania bone muntu uragomba kurubo chenara seneta ari seneta wenu na ingwe pegia mangu antu baba be barongi barabo kurongi bantu maseneta utire muntu na qualifications na omenyo na chamba na inya na kumenya system cha serikali chembe ngoroke mwana wewe norongi agao ega kuichinde kiria bantu tukithari mawiri ya Ruto tudari mire mtongyogo lakini tutithari matunyani imwankato watire antu baraba kaomba kudinara barutawire ya Senate bura yagiri tokuruta bura kidore kindiki amirutaga na bendera yetu tuwere kureguru aba gukwirwa bonde nkabothurania mbombe kubatongoreria na nkareta mantu mamonde bukwenda tutikwete kuromba siasa MCO wandia mukothi mamonda gataya no rankuruke kuromba gitiga Senate wa county ya Tharaka Nithi agotwa kiringoni nkatho ntu bakuonekera kinya tigiti ya UDA ndaini ni Seneta wa Ruto barabo taba support Ruto Seneta wa no yaga
nontu niyo ndakinire chambe ngitirikana riturakera yari ngabana thakanithi wa matangacethe urongi na Raila waturongi na Raila urongi na Ruto waturongi na Ruto nontu farasi ni mbili Wira Raila kila mbicha yake agutugwa Tumayo tu icokagirwo gwarera njira na umenyibu ora kinya wa kumereria matagi kongorokia seneti wa kaunti ya Thaa Nithi wakili Paul Mugambi tuinge bagara kuga tuwete kanisa na huwa ndio PCA na ngwete mondareta wa PCA huwa ndio kanisa Catholic na ngwete pope lakini turomba pope turomba ngai tuinge kanisa magarisa mothe denomination chianze iromba ngai ene na ikoma Biblia ene kwa utwari ndio chiangai tindego cha pope na mondareta utura turombe Raila na turombe William Ruto turenda kuthirikari ni urake gwethirikari ni nenga igwetu na neto karita na wira turimiri antu gwetu tugaretere mutu tiomba kunyotari muchongoroke na umenyibu Dr. Musero Kunya na orakinya wa kuri mamburania ma antu mwana kabaya wakwa kwa hiyo ndio mtu atuyatwire ati tukathurwa ntu babara batunjagiria wanakinya andu na bara mukuona kana ntu wa Mugambi kana batiriyo nge bakonoka ntu wa Murungu ngajirite mu kwa utigo tukaromba kura uringana na murutiro wa muntu na mukariro wa muntu na tabia muntu ntu munde wanakinya ugatwa kiama kiragita wakikiende muno gikubendete muno gwito UDA nawe wewe ningirwa kinyo bisi kadwana nukathiwe pisi wako na nukathanira uriko no tithongero bisi cia kadwana kiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe Ondeka gitaka kampeni kuringana na IBC gakwambiria ntuko inkaichete murongamiri wa IBC kaunti na Thaa Nithi na itete mukana kiria siasa tere umno baraba kurea ndaka na ntubangi nende kenda kwithira bakiaragana kia michamani ntuburaithirite kiwa nende bakayukirwe tagari rekiwa botikana na maitia ya muthemba yu Jumatatu yiyite ya tariki 29 mweri uju wa 5 niyo ikaigwa iri mwambirio gugiceria gwa chiacha cha kithurano kinene kijite murugamiri wa nkiama ya ithurano na mianka kaunti ya Thaa Nithi Mohamed Raka na uriti aruriri baite mwanya bebanirie na mutugo wa gutuma mbeo mbithi bathi kwenyangia michemanio ya achindani bago kwani vibaya sana wakati mtu anapofanya mkutano ya hadhara alafu mtu anakuja kujaribu kuzua vurugu na kuleta fujo. Hiyo sio nidhamu, na kama utaona labda zile sera mwaniji fulani anajaribu kuelezea haiambatani na fikra yako, ni vizuri tu uondoke kwa amani bila kuleta fujo ama kupiga kelele. Ariuga ura akagwatikana na mabete tamama na mabete mange makoni chiacha na ithurano akaigwa akibikiro gwatini bokurutaruta mutarini wa baraba kaigwa bakiringirwa kura. Wakati tumekuwa na mikutano na wale waniaji tofauti tuliweza kuelezea kwamba kuna electoral code of conduct ama zile nidhamu ambazo zinahitajika wakati wa kura, na waliweza kukubaliana nasi na kupitia hiyo electoral code of conduct na wakaweza kuweka sahihi. Na kuna baadhi ya zile penalties, kuna vile labda kusimamisha mtu kutosimama kura. Ya pili kuna anaweza pigwa faini. Ya tatu anaweza tolewa katika sajili yetu ya register na hawezi kabisa kuparticipate ama kushughulika katika mambo ya siasa. Kurukiraka na kuria aringi kura ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi baebu merie kureo kuraitha wegwa marieto mago na ituo bira bakaringira kura ibiandikitwo bora kubatirie mbere ukinyamuthia wa ntigwira thirikari inenkanirite wa aringi kura guchunko na mabuku ma uringi kura. Ni muhimu wananchi waweze kujitokeza kwa idadi wengi ili waweze kuhakikisha kwamba majina yao yako katika zile sehemu ambazo waliweza kujiandikisha. Ilianza siku 20 iliyopita na kwa saa hizi imebaki siku 8. Na ndeni ya kaunti ya Meru akiamaba ikundi kia thithia babodaboda kia Igembe East ibajete tiate batetigeria gutumirwa gukia ntiga kagita ka kampeni bakiaria kagita kamuchemanio wao wa kira mwanka athithia babodaboda baugite ati achacha ibabatiri ko bagitejo nuntu babaruta wira yago iri biashara ya gutejika batu tore wana bonda
tukuwatanira na kauri imwe gute mwana bonda bonda ugetekeria kwewa mbeca cia gwita kuthangarania mucemanio jwa itha ugetekeria buo kwa ukethera ugwe no kwenda kubwitha mucemanio jwa thiri bari uria akiama bago bapenjage kanya arweririte bonthe bakendia sera ciago na ura akaigua atakuwatanira na sera inu akauma mucemanio ni ujo na njira ya thiri bantu agukia ntiga mweshimiwa wendhiro keya nethiro akewe sima itwethiro twina amani itenerere siasa ukareka siasa ciiguluka uwe mwana siasa oroke yatwira eteni boige mucemanio ya muntu no tubatiwike maiya. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na nikumira Nteto nende Samuel Gaishima tukwithira twikara gatanta kirende tuchietu nkado na nchana ntupa kwithira nende watanirite na batu kumara tukwithira tukiambira iria mwankira nende twakinyamuthia na kibara bonde nende ombite kwithira baitethera kia kumbithia Nteto nkado na nchone ende Rikana Nteto itumba kwithira nende tutina kalono ketu kantuko ya Iruari Mario mwe tawakaro kana Caroline Makena bareana panini bamenyerete nende benda wita kiumia kyo tugu ndo atono ina tubare panene batetikira kya benda wita baibonka tugo mwe Karo Makena na atono ina babaile banini babadato bawa ware wita batwe ubakwira no mnene mwambi na cousins bo no katoka uwa bere sasa tuitei induende no mwankabuthi atire mashariti kana mawatho era twithera twika twita kiumia kyo tuku wambere turetera bayuyu bete twithe twinyuma yo mpala na twikipa distance beta boya na beta kiumia kyo tuku ndugaro na to naina madayara ya komama ya kinyaka toloka wata boya abangi bayikuriye kiumia kyo tuku onto batura mbere bangi batura kenda bakinya bayembere bayo batiri mwenyiba mami karo gona to naina imyono wake bakuringa oyo betite vera ai yagato yo toenu tomamia baita batiri makaro na to naina imyono wake bakuringa nyabate kurika na peyete akisiri kidira atonena na cousins boy baura iro baikwana aje maneni wo moria kwira ndo inyawe no kumea ku mtuko wararire koro kwembaro kunika Monene to madidi Weru area ukaremo rain komena ningeto PHINEAS imana gakwendero tuko bwetu geta tuchemana kiaruru kiri kimubango yokugukia